Radojica Joksović, star 32 godine, brat od strica Nebojše Joksovića, zaštićenog svedoka u procesu protiv Darka Šarića, likvidiran je 3. jula 2012. godine u ulici Braće Vučković u beogradskom naselju Bele Vode. Joksović je pre ubistva sa dva prijatelja sedeo u svom stanu na Belim Vodama. Njih trojica su ušla u Audi i krenuli niz ulicu Braće Kovačević. Posle 10 metara, kada je vozilo prelazilo preko ležećeg policajca, aktiviran je eksploziv. Vozač je bio gotovo raznet. Umeđu vremenu neko je pozvao i hitnu pomoć. 10 minuta kasnije lekari su mogli samo da konstatuju smrt Joksovića. Lakše povređen suvozač, treća osoba koja je bila u kolima, prošla je bez povreda. O motivima likvidacije samo se nagađa. Ipak mnogi su uvereni da je likvidacija Radojice Joksovića direktno povezana sa njegovim bratom od strica Nebojšom, zaštićenim svedokom na suđenju, pripadnicima grupe Darka Šarića. Upućeni navode da je Radojica Joksović preuzeo gotovo sve poslove svog brata od strica. On je brinuo o firmama jer Nebojša Joksović bio je ograničen u kretanju i organizovanju sastanaka sa poslovnim partnerima. Ipak i dalje je glavnu reč vodio svedok saradnik, dok mu je Radojica Joksović bio desna ruka. Njegova likvidacija se smatra kao najvažnija opomena, ali i osveta za svedočenje protiv Pjevaljskog klana. U proteklih 10 godina imovina zaštićenog svedoka Nebojše Joksovića bila je više puta na meti napadača, u većini slučajeva korišćenje eksploziva. Likvidacija Radojice Joksovića nije rešena.